Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly Müslüman bir tuğanlar, bugün en sonun günde turabız. Antkeni bugün cuma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytat, "Kimdeki muna uşul dünyada kimdir biröөнүн muhtaçlığını bitirip berse, anda Allah Taala anın iki dünyadagi muhtaçlığını bitirip beret" deyт. Muna kандай gana görünüş, kандай gana sonun görünüş. Antkeni muna alhamdulillah deymiz. Antkeni Kırgızстанга Kudayım din berip, muna ушундай диндин аркасынан bir tuğan bolup, muna ушундай элдерге жардам берип жүрөбүz. Kudayıma çeksiz şükürler aytasın için. Bundan 3 gün burada biz Elnur Ejekebiz'in muhtaçlığı jönündө video rolik çıkarganбыз. Buna 3 gün ötüp aradan köp tükürse köl bolup demekçi 20.733 сом акча топтолуптур. Сбербанктан 15.200 рубль. Элсондан 4.182 сом топтолуптур. Жалпысынан ошол 20.733 сом болуптур. Muna bugün enekebizге жардам берип, ушундай колдон келишинче muhtaçlıktарын бүтүрүп беришке аракет кылдык. Албетте ушунча жакшылык иштен кийин дуа кылбай койсок, анын уят болсо керек. Эжеке бир өзүңүздүн дуаңызды берип койсоңуз элге сурамачы. Бага жардам бергениңер үчүн Алла сиздерге жардам берсин. Амин. Аллаху акбар.